Hadian kejing persya jong kisau tuli kiseng bhalang. Halor kejing wanra ya kelentiral syakani kerilum Khasi. Bahkan top ya ke Khasi Students Union, ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People, ke Nyotrap National Youth Front, bat Keriboy Youth Federation. Mentapat sa keseng Nyotrap Youth Council, kelawan syakman, ban persya ya kini kejuk ke projek lentiral. Kebak serkar jela kamsyam lapatiau ya kini kejing persya jong kiseng bhalang, kebelas sedang kejing persya naduk kisnam kak kandai spa nyopu praseneng. Ban penpau ya kini kejing persya asya ke serkar. Hene kesngi kinu ilam jong ke HYC Central Body. Hapok ke jelam jong General Secretary ubak Robert June Karjarin. Kelai kendo ru ikino pasai kubor ki baladawa na ke sarkar ban sange ano sisendan ya kini ke projek lentiral. Kat ba ke sarkar kampala ban petreka miki an ki baklan ban khangi ke jingwan rong kertap ki barjela bat ki mender syakani ke rilum Khasi bat Jaintia. Kalian jong kaseng ngilakran syai ba uladi ban pensange ano but nang ni syakman uladi ben kelep no ikinu railway project uladi ben kelep no ya ka bernis long ya ka selong seorang ne kanu ono ka danila kala bendi ka railway project kawan kan yang secenti hil bakumta terter ada umpat la wanra ya ki maknasim ki babia ko ngai sakawai pat kamat ke baka HYC kala penpau ya kejing persya kadai halor kejing kran jong menteri rong ba ke jela dangshen hakawai kejing elang hak bau loong bak sarkar shen kan sa pentrai kamno ya ka facilitation center ka ba onsna lengba ke Meghalaya Safety and Security Act ka banlong ru ka an hak jaka jong ka inner line permit nakliang yung sengi penpau ya kejing bom menjur bat ka statement ka ba nakliang chief minister jong ka sarkar nakliang buong ba kata ka facilitation center ka ba onsna lengba ka Meghalaya Safety and Security Act kalong ko alternatif ya KLP ngim su ya hab ya statement gi jong ha tali gi graw ka boning kom kalong ba ka facilitation center ka bala bonsna lembaga Meghalaya Safety and Security Act ginumla bane compare pa KLP naman kay gi jinge pair KLP pa kani ka facilitation center hakani ka facilitation center ka kum ga ki ong ba ki brio keliat chua anda kipoi hakani ka facilitation center ke sapi ki kot kislai joki KLP pot ka ong ba ubriu haswa ba unwan apo jala Meghalaya udi ban apply chua KLP kabumud udi ban submit chua ki kot kisla anda sarkar ka jingbet yu ban rum usarum hari ka facilitation center urum chua usapan ki kata tadi gawe jinga pair dengan KLP pada facilitation center lembaga ni Act Security Act Safety and Security Act kaba jinga pair ko lomba hak ILP ka kerensai ba unu ubreu ubomla ban pensisai ladi ba udi no India ubomla ban pensisai ladi ba udon ni criminal record ba kumta terter unumla ban yu rum cha jalan kalian kamut ka prohibit yang entry Harai po jong kami Meghalaya Safety and Security Act pan. Kam semdan kum kata kaje kendon. Kasuong ba ubreu nda upo ye po facilitation center un pet igi kot kisla. Ka jingkeli ka bami kelong bala da umbiang ki kot kisla ka e ka bor ka ba ka facilitation center kala panle. Hato ka dan em ya ka bor ban prohibit yu tau ubreu ban rum sa jalan. Ka dan em ya ta ka bor ban kem yu ban kenya yu kum illegal immigrant. Lada pimpet bahaya ka needs ke banda dami karuru kam ai bor ya kini ki facilitation center lani ya ka district task force ban kem ya kini ki beru ki barum syanga jangla Meghalaya lemba ka valid permit tilu ubru un super ikot rei lada pim authorized lada pim empower ikni ki beru lani ya district task force ban kem ya ki ban prosecute ya ki ban declare ki illegal immigrant what good kata ka facilitation center kada nata halor kini norin iong ba kejingkran jong mukul baga facilitation center kabain sna ha ta ki railway kan ha ta ki roadway berkum ta ter can serve as ILP mechanism kabom ya hap but ni request u budi ben take back ya tu statement me jong u lada take back ani kan su wanra kejing bom kan sulong tangkum kejing pentamir dan kejing pensutku bakal lagi kepada
Haka bedai pat bar kajing kem ki pulet ikit khot jong ka KSU bar kajing peteng kajing thuat ikit khot jong ka nakaliang uni unong ilam jong ka HYC ula kenturu ya ka sarkar bakan sange no kajing kem bat thuat ikit khot jong kinu kiseng balang bat ban khot iki sekame jing ekren uba roba jun kharja ren ula ongru ba kajing ong jong menteri rang ba kajela ban sange suwa kajing ki dak ba punjulor iki mar ki mata bat kajing dan jing em jong sarkar jela kami hap satya namar watla ya ki sengking atyar ki bala khen bi an ru dak sarkar preng nang don kalat ban khot ekren yesok iki kan ayu pat ban khot ekran ya kiseng balang tingli bang ikwa makdu bang yu I ba nakapor ka sarkar ka khot ekran ni kising ya kiseng king atia ban wan ekran no de kamud yu la da wat kiseng king atia pinang khot ekran ki kita ki seng balang le ki ka ban AFP ba king khot ting khot ekran na thadau ni na kale ka sekru I dawa na sarkar ba ka di ban khot ekran no ya baru kiseng balang ka makenthop ki isu ke FKCP bat baru kiseng balang ki ba persya ya karalue bangin ya keren sisen ya ka du nong ya ka yo nong jong karalue project na boleh ni ong ta ka sarkar makhlia ka tip ba ki bun ba kiseng balang ki ba persya ya karalue andre haswa ban walra ya karalue haswa ban ai NOC ya ka North Eastern Railway Frontier om shamdan kanu ka public consultation ka bani keren halo ta kam shamdan kanu ka public hearing kabandan siya ka public hearing bani keren halo ta wata man bu ya ka public facilitation center dadan ka public hearing hari bani keren kat ya karalui padan gawi ru public hearing ani ta ka public consultation station ka mabiang ka bani keren ya kadu ka yo no kabumut ba uni chief minister ko ba menta ula shu thombor ba ula shu wanra don bor ya karalui klem dadan ka proper public consultation ko Home Minister boleh ai dah order ke batin ya ke police department bakaladi ban sange no ban thuet yu unu udkhot jong ka buri ni utret dah ka ba shukno dah ka ba shuphalat bodan keti ka wang putar bom ni ne ang tai khlam don kiski satar ko ya sange no ka jing thuet ya boro ki khot ku jong ka buri ni utret lada ki don lada ki la bandai ki khot jong anu sen halang no ki sange no